gutariria atiriri ni ubati go categorize arata aku na arata aku ri makona categories ikiro ithatu na ni thengio nyok sondo gikoro giokire ndi wega ni twinawe hakwa tumabange yes he andu aria twitaga constituent acio ni andu tuga ni arata metagwo go constituent ni arata riri mukoragwo goal yanyu ni imwe rigi tuge kenyigire ina political arena tondu rigi yo ni riu riria riu atungata gutariria andu ma understand kwi hindi mungikorwo riri murata uria mwina interest imwe na mugwika undu niguo muhingie kana mu achieve kindu no uhoro ucio wa kinyanira ri mukahogukanira kana undu urata wanyu ugathira nio meta constituent na matikaraga muno miturire-ini itu na in fact it is the best example ni politicians aitwa guko bururi-ini tondu matikaragia ndugu muno yes na huyo ni ugwiciria the example convenient ya hindi yo twi hau ihuko ni ugethira na twa achieve kira tukwendaga ri urata ucio ugathira number 2 kwera metagwo comrade gwiciria ni comrade power yes comrade ni andu aria wihokete atiriri turathi direction ino ati taru ugo murarutania wira na uria ri na Jeffrey riu haha no mwage kutigana muno tondu mundu uria murarutania uhanaine kuguo na ni muramenyanirira you are watching each other's back ona mutikau ni njui mutingienda mundu guka hane tari threat ya hagaria niguo taru ni ndirathio na ndirenda arehe mundu haha togana wagoco it happened ni turanga territory yo yitu uyo ni otuga comrade na mostly ni oneka nginya andu riria marathoma university kirathi kiria ni thaici ndiri twaine fiu nginya tura supportana no muthenya wa graduation ndirakwira na ndumenyaga mundu ari waku maumano no hindi yo mwathomaga nginya you are watching each other's back mwathapotana yes na wakora riri in fact ginya ona ugeigwe mundu ni arenda gwika Jeff kaundu you be number 1 to protect him ni tondu riri ucio ni comrade no ucio ni urata that is another category na riu ire ya muico ngugite ni ithatu ire twita confidence ni mundu uria nyoks ukwendete na gutire kindu arenda they love you unconditionally mundu utego gutwira cira ndio kana Jeff ni comrade ni confident yaku sawa tuandikane uthia ugakora riri uthia ugakora mundu confident ati ona ndukuigua thina ona kumwira maundu ringi ndu ria uragutanga maundu maria personal maundu maria yani ni mundu kuihigo ciaku kumenya higo tuganiriri higo nio the vital organ ko hithite muno thiini wa mwiri riu hau niho onaga ni aramenya maundu maku mothe ni arakinya ni ahota connect nawe emotionally ati mundu ucio ni oka na umuthi uria araria uyu mundu ndari sawa mundu arairia kirira mundu uyu ethi ndiwe niki kiratuma nyoks atheke ukakora mundu ucio ri ati mundu ucio ni mundu uria ona ungimwira undu uhana either mwega kana muwe ukujaji na ndegukwanika tondu ru ningi reke gwire thiku ici andu akwihokeka ni magire tondu no utikwira andu ndeto ciaku ugakora ni omoete kimero na weciragia ni confident uguo iyo ni category iria tukaga wabiorore muno ni undu riria urenda kuongerera kana kwagirithia future yaku kana muturire tukaga ni personal development ukamenyaga mundu ta uno ingithie njire nyoks ungithiwira murata waku ucio confident ati urenda gucoka cukuru nginya mundu ucio ni ona ni aragwethi urenda guthoma ku wina ni wina mbeca cia kuigana wibangite atia andu tacio ni utuga ni the best mundu uria ungigo support ki na akenda kumenyaga muno riri ni hange guteithiriria tondu andu ingi maugaga atiriri in fact ona njira iria njega ya kumenya ureyongerera ugi kana ugika personal development mundu ucio no umwire kaundu urenda gwika akuria atiriri no mani ukuhota na riu mari ni urona kaundu ucio kwagirira in fact andu acio tuga they are so negative ni andu makoragwo mahana riri makana negative energy yani undu uria in fact ura expect menya manyo cyarageririe maragwa ni wikite ni menya Inooro shesheni hakuhe nawe.